mbasuhuze kandi nizere ko mumeze neza cyane mwebwe mukurikira The Trending 250. Twizere ko ibintu byose biri en forme. Hanyuma bayikaze cyane ku mihanda, tubanze tumenye ngo nibiki bivugwa, reka tubanze tuyinjire. Ni byinshi rero byavuzwe ku mbuga nkoranyambaga, harimo haravugwa cyane inkuru nziza yanejeje abantu benshi cyane yuko Titi Brown yagizwe umwere nyuma y'imyaka 2 akurikiranweho icyaha cyo gusambanya umwana utarageza imyaka y'ubukure akanamutera inda. Titi Brown yagizwe umwere n'urukiko rwisumbuye rwa Nyarugenge rwanahise rutegeka ko arekurwa. Icyemezo cyo kurekura Titi Brown cyasomwe ku wa 10 Ugushyingo 2023 n'uyu munsi nyine isaa 4 za mu gitondo, aho kuba saa 7 nk'uko byari byitezwe. Mu cyemezo cy'urukiko, ikirego cy'ubushinjacyaha cyateshejwe agaciro ndetse uyu mubyinnyi agirwa umwere. Hateshejwe agaciro kandi ikirego cy'indishyi ababuranyi b'impande zombi bari batanze. Urukiko rwemeza ko izo ndishyi zidatangwa mu rubanza. Ni icyemezo umucamanza yafashe nyuma y'iburanisha ryabaye ku wa 13 Ukwakira mu mwaka wa 2023. Murabyibuka aho urukiko rwisumbuye rwa Nyarugenge rwumvaga iburanisha kuri uru rubanza. Uyu musore yarakurikiranweho n'ubushinjacyaha icyaha cyo gusambanya umwana w'imyaka 17, bivuga ko yakoze ku wa 14 Kanama mu mwaka wa 2021. Ku itariki ya 3 Ukuboza mu 2021 nibwo urukiko rwategetse ko Titi Brown afungwa iminsi 30 y'agateganyo nyuma yo gusanga hari impamvu zikomeye kandi zihagije zituma akekwaho icyaha cyo gusambanya umwana. Kuva icyo gihe Titi Brown yatangiye kujuririra iki cyemezo kugeza ku wa 10 Ugushyingo mu mwaka wa 2023, itariki yagiriweho umwere kuri iki cyaha n'urukiko rwisumbuye rwa Nyarugenge ari wo UYU MUNSI. Titi Brown ni umwe mu batoje akanabyina imbyino ziri mu ndirimbo nka Kamwe, Ubushyuhe ya DJ Pius na Bruce Melody, Amashu na Faster za Chris, izi n'izindi zakunzwe na benshi mu Rwanda. Tukiri mu nkuru nk'izi ngizi zibineza neza n'ibyishimo, havuyeho nkuru y'ifungurwa rya Titi Brown. Birashimishije nanone kwa Bahati Grace wabaye nyampinga w'u Rwanda ugiye kwibaruka ubuheta. Bahati Grace yabaye nyampinga w'u Rwanda mu mwaka wa 2009, ari mu myiteguro yo kwibaruka ubuheta bwe nyuma y'igihe kitari gito akoze ubukwe na Pacifique Murekezi. Bahati Grace yamenyesheje abamukurikira ko yitegura kwibaruka ubuheta abinyujije ku mbuga nkoranyambaga, aho yanabasangije amafoto ari kumwe n'umugabo we ndetse n'imfura ye. Ni ubutumwa bwakiranwe yombi n'inshuti ze zisanzwe zinamukurikira ku mbuga nkoranyambaga. Bahati Grace agiye kwibaruka ubuheta nyuma y'imyaka irenga 2 arushinze na Murekezi Pacifique. Bakoze ubukwe muri Mata mwaka wa 2021. Agiye kwibaruka ubuheta nyuma y'imfura ye yibarutse mu mwaka wa 2012 ayita Ethan Jedidia. Uyu akaba yaramubyaranye n'umuraperi K8 Kavuyo. Tukivuga kuri izi nkuru rero z'abantu bagiye bashaka ndetse n'abakomeje kuryoherwa n'umunyenga w'urukundo, Betray we yishongeye ku baraperi batarashaka, yanakomoje ku mpinduka urugo rwinjije mu buzima bwe. Umuraperi Betray yakomoje ku mpinduka zikomeye amaze guhura nazo nyuma yo gushinga urugo. Akaba ahamya ko ari mu nguni zose z'ubuzima, yaba mu mibereho, imiririmbire ndetse n'uko abana n'abandi. Yibutsa abaraperi bagenzi be batarashaka ko badakwiye gutekereza kuzaba abami badafite abamikazi. Uyu muraperi ari mu bahanzi bakunzwe bikomeye n'urubyiruko, by'umwihariko kubera injyana ya Kenya Trap yatangiriyemo urugendo rwe rw'umuziki ndetse ikamugira ikimenya bose. Yishongora ku baraperi be batarashaka, Betray yagize ati ikintu kirenze abaraperi bakwiye kuba bafite, ntabwo akwitwa umwami utagira umwamikazi we. Maze ndore mu kiganiro yagiranye n'ikinyamakuru Igihe rero mu minsi ishize, Betray yavuze ko yaramaze iminsi atuje mu muziki kubera impinduka z'ubuzima yahuye nazo nyuma yo gushinga urugo. Umuraperi uhamya ko nyuma yo gukora ubukwe no kwibaruka imfura ye hari byinshi byahindutse mu buzima bwe ndetse no mu muziki muri rusange. Ahamya ko umutuzo we wari uhuye n'igihe yihaye cyo kwiga uko yahindura uko yakoraga ibintu ataragira umuryango. Ati nyuma yo gukora ubukwe umuntu aba agomba kwicara akaryoherwa n'urugo, ubundi akagerageza guhindura ibintu,
tekereza uko wabikora bihabanye n'uko wabikoraga mbere. Uyu muhanzi yavuze ko igihe iyo gihindutse bigusaba nawe guhindukana nacyo. Icyakora ahamya ko nubwo benshi bamubonaga nk'uwatuje atari ko byari biri, ahubwo ngo yari ahugiye mu bijyanye n'imideli dore ko ari gukorana bya hafi na motions. Ku rundi ruhande uyu muraperi yahishuye ko hari impinduka zimaze kuza mu buzima bwe kuva yakora ubukwe, iyi ikanaba inkomoko y'indirimbo ye nshya yise Move. Avuga ku mpinduka zinjiye mu buzima bwe nyuma yo gukora ubukwe, Bitrey yagize ati ikintu cya mbere cyahindutse n'ibitekerezo no kubana n'abantu. Urabona iyo utaragira umuntu wubaha biri mu nshingano zawe, ntabwo umenya uko uzubaha abantu muri rusange ndetse ukanamenya uko witwara mu bantu. Bitrey kandi avuga ko gushaka byatumye atekereza uko yarinda hazaza he, cyane ko ubu atakibaho kubera we gusa ahubwo afite umuryango areberera. No mu miririmbire Bitrey ahamya ko yahindutse ati urumva sinaba nkiririmba ibintu biri aho gusa kandi mfite umuryango, ndi gutegura n'ibintu umwana wanjye azumva. Izi mpinduka n'izindi atakomojeho mu kiganiro Bitrey ahamya ko arizo zikubiye mu ndirimbo Move aherutse gushyira hanze. Yakaba ahamya ko yayikoze mu rwego rwo kwigisha abantu ibyo bakabaye barebera ku cyamamare cyahinduye ubuzima. Muri Werurwe mu mwaka w'ibihumbi 2023 ariwo turimo tugana no ku musozo, nibwo Bitrey yakoze ubukwe na Keza Naira nyuma y'igihe kinini bari bamaze mu munyenga w'urukundo. Uyu muraperi yakoze ubukwe mbere y'uko akora igitaramo kimurika EP ye cyangwa se extended play yise For Life, cyabaye kuwa 16 Werurwe mu mwaka w'ibihumbi 2023 kuri Institut Français Kigali. Bitrey muri muzika amaze kugira album 3 zirimo Nyamirambo, agace yakuriyemo 2040 yasohoye cyangwa se 2040 yasohoye muri 2019 na Muheto wa mbere yasohotse mu mwaka w'ibihumbi 2022 zikiyongera kuri EP yise Shwida yasohoye mu mwaka w'ibihumbi 2022. Turakomeje no ku mihanda dukomereje he Patoranking na King Promise nabo bari kubarizwa i Kigali, n'abanyamuziki barimo Patrick na Emeka Okorie ariwe Patoranking ndetse na Gregory Borti Newman cyangwa se King Promise bari kubarizwa mu mujyi wa Kigali, aho hageze mu ijoro ry'ejo bundi kuwa 8 Ugushyingo mu mwaka w'ibihumbi 2023. Abanyamuziki nta bitaramo byigeze bitangazwa ko bitabiriye cyangwa bashobora guhuriramo n'abakunzi b'umuziki. Patoranking udasibe gutembera mu mujyi wa Kigali yatangaje ko yitabiriye inama ya Qatar Africa Business Forum yabaye ku itariki ya 9 Ugushyingo 2023 muri Kigali Convention Center. Ni ihuriro rigamije guteza imbere ubufatanye hagati ya Qatar n'umugabane wa Afrika. King Promise tatangaje gahunda imugenzi Kigali, yabwiye abamukurikira kuri Instagram barenga miliyoni imwe ko yishimiye kugera muri uyu mujyi ku nshuro ye ya mbere. Uyu muririmbyi w'imyaka 28 ufite inkomoko muri Ghana yagizwe nuko yakiriwe muri Radisson Blu Hotel and Convention Center Kigali. Akunzwe na benshi muri iki gihe cyane kubera indirimbo zirimo nka Terminator. Patoranking aheruka i Kigali mu kwakira kwa 2022 aho yari yatumiwe mu gitaramo giherekeza inama nyafurika y'urubyiruko izwi nka Youth Connect Africa Summit. Ntabwo byoroshye gusa mu kutoroha haba harimo n'ibintu by'imirwano. Hano rero hari uwabajijwe niba yari yarwana, gusa ikintu yarwanye nacyo ntabwo gisanzwe. Ese wowe warwanye n'iki? Reka tubanze twumve iby'uyu nguyu. Ese wari warwana kuva wabaho? Warwanye nande? Narwanye n'ubuzima. Bamuganirira abantu nibareke ibintu nk'ibi ngibi by'amatiku ubundi birira ubuzima. Tugiye muri weekend, reka mbatemo kano kantu namwe muze kwinjira muri weekend mwibyinira. Ndabasuhuje ndanabasezeye, nitwa Brice Nyirihirwe, ni The Trending 250 mwari mukurikiye kandi ikiganiro ku mihanda. Naho utaha ejo duhure n'ibindi bizaba bigezweho. Bye bye.